Zamling khangsar shubay phe ki keyik logyu kyalrabla tonanangen changma la C.S.T.Darjeeling ne ngadu dile shugiye ta thiring anjo kharishore yanker Darjeeling yu shung lobde korla yanker te shuya yin tangoma shubane shi Darjeeling yu shung lobde gegen samki mikyabe yakbo ke Norbula Choephel la ke C.S.T.Darjeeling la ke tungar la chokdo gyuba samki mikyaba sergi shumar kerne zelga chine ngeya meba ani ta kalpa sangbo sena ta munpe kalpa tindela bene dark age ani kalpa sangbo labene ta golden age labne digiyor golden era kalpa sangbo ta tuju yaksho kapgi lugyu ngekenan chola chikdong gupkya tukju retang ki kapgi lugyu kenan chola shu shimba yin ta di gen Norbula Choephel la gi chakchum nangwe chamyikde ngekenan chola yanker loya yinda Darjeeling Chenjul Phumi Lobda Thangtok Tsukapki Nechula Chimik Yucham Tawa Gesur Tishap Norbula Choephel gegen surbata kesa shibananghi retired teacher Tishap Norbula Choephel kongi chenrba chilo nitong chukchi das sena dawa sumbe che nishu tsabdin nin Darjeeling yu phumi tenlop khangi lob surda de surdi ex student the retired teacher ex student lobsur chokcho ngakwang tenzin kyacholak chepepki ringmin chilo nitong chukchi tawa chube nang Darjeeling lobda chukne longo ngaju thamba korbe tuiten shik nang tenkel we ten tekap ki kigen te shik yinbar te sana one of the madde euta astin yo paile mali bujai sakeको छु र यदि बुझ्नु भएन यो भन्दा अगाडिको लेसन हेर्नुस् अनि in parten because I was one of the teacher rangi nyongcho logyu shokle shicham yoba shik tichum goluk sungjung la shapti luka saluk sana gobe korlare gugi be korla sungjung ta nancho terin dine gochu gugi yobata 아니 디네 고추 고기요 바타
tene gashab ju gusa gu nasa ne gu ne gashab ju gusa gusana ngare ina yang gushab tsenya gi chedu gus tisel yore lapsel yang yore gashab ju gusa gu gushab gi gu ina yang dela gusana I respectfully nangshindre I respectfully ti gashab ju gusa gu di chik di khane yungyorsana gushab ne yungyore ani yang amchu nga gi chabla gu yang pechu chigyor ani gashab ju gusa gusana yinya nga re yina yang I with respect gu ne ta nasa ne duga nasa ne di yike nangla di from mare di cheta re cheta gu ne nga gashab ju gusa gu nga nasa ne nge nga sa nge re nasa ne di kharire sana cheta re cheta sana kinanzu kingi yube kayata kyakiku ki sa ki kayata kyakiku gi sa gi kakiku ki sa gi yakiku yi sa yi ta Nepali la maile re maile lanaro lo sha sa she lo she sana lo kha she re che chang kenanzo pyoji le labo yongwar che pa la te mangbo lo nangu gi yore ta kalya khakshu khari yore sana dinang la chigdu mangbo yore there are many abbreviations penna inji ke la yang abbreviations yorba penna Mr. la MR chipo thigduga etc. la ETC thigduga etc. taga nangshinda pyogela dile mangayore lanaro lo sha sa she lo she sana lo kha she na nga nang lo kha she nang nge lo kha she nang nge lo kha she nang tade karishugore hao kayata kya kyanaro kyo ga kyok bao sha da she kyok she sena kyok she sena kyok she sena karishugore sena to say something different from the reality. So it is very close to saying jhoot bolnu. Kayata awo kayata kyanaro kyo ga kyok bao sha da she kyok she slabaina to say something different from the reality slabna inji ke la yakpa sheta yore kyok she ta de jun she dan jikpa re lokha she nang jun she pa ashab chu ura ur sakata ga garata da urda ashab chu ura ur sakata ga garata da urda sana inji ke la kharishu gor sana to exaggerate 충중 di chenpo ne 충중 chenpo bala urda Nepali ma bani anjay barai charai kana bannu jhoot bolnu kita urda sena barai charai kana bannu rajata ja jashapchu ju na jun gaota ma tamda dinangla cheklep dwa juntam sena jun sena lies re to tell lies gawata matam sana talked technically the a speech or word
to tell lies. Gawota matam technically talk re. Jundam Mao za dingbo je sa je Mao za dingbo je sa je sena jebo re. Jebo sena beautiful. Beautiful. Mao za dingbo je sa je Bao sana ro so aki kui se to make it beautiful sena to beautify. Jeso Sashepchu Sura Sur Rakataga Gayata Gyana again Surgen Sena Sursena side Yangna corner riba Sursum Sena triangle with 3 sides. Sashepchu Sura Sursena side yang re corner yang re. Ragata Gayata Gyana again Ragata Gayata Gyana again ornament re. So to ornament on the side, beautifying, exaggerating what happened in those days, to say something different from what actually happened. Madimbo me da me para par me par, without any beautification, making it look better than it actually was, telling lies, exaggerating, to say something different from what actually happened. Without all this, the inji kela kharsho orsana, to call a spade spade. Dinakshin ta de like urma gyapne ngoma khare chungba di jima jishin sungiyin sungyorta jima jishin sana precisely exactly as it happened. Jima jishin ani dinde karisho gore chokshe uda jundam jeso surgen kaya mepar jima jishin mao tanaro tonga tong mayata nyanaro nyonga nyong tong nyong sena verb to see rwa deknu aleta nepali la ani त्यो पहिलाको कुरालाई कुनामा गाना लगाउनु छैन सजाउनु पहिलाको त्यो घटनाहरूलाई सजाएर सुन्दर बनाएर भराइचराइ नभइकन Thong sena to see, nyong sena experience. I have experienced seeing. Thong nyong. Makiku mit chatting butcha kiku iche mitse life riba. Lana rolo rakataga gayata gya gesa to gusa gu lo gus na kazingoma shibana hi. Personal history, real story, logu, gyalrap tang logu la kepar yore ngekasa shiwe imba, gyalrap sena history of a country, logu sena true stories, yangna personal histories, history, cherba. Mao nga ra ngar sakataka kayata kya kesipikura kyur ngar gyur da gelsi kirang jamyang pyo ki rikshun chezin khang la
lobchung nangi yoba yina kenan su tambe di ten su nangi re ngarmo chikang mate na mare kyurmo chikang mate na ngarmo changma changjang yin kyurmo chikang mate na ngarmo changma changjang yin senata de ngarmo sena sweet kyurmo sena sour sweet and sour sena sweet and sour sena this sweet those good incidents cures and bad incidents so good and bad Bharata Tatanaruto Latatadana then to then Bharata Tatanaruto sana test then sana having test of sad things and good things. Shatingbo she sa she pa hakikui pe she pe sana ta Ngaranzu pelgele shubena serwa serken sheba sana inji kela shubena so called a story consisting of good things and sad incidents sheba so called yang na sheba sana named sheba sana so called named yang na known as Shepa Shepe Ratata Zanarazo Matsum How Bardata Takikuti Hakikui Tsumdi Tsumsena to compose an article known as having the test of good things and sad incidents. Some our Bharata Takikuti sana to write it. Some D cup at the time when I was writing this composition Tanaruto gatok ma hakikui me tome tatingbo de ba tip first book kayata kekiku ki lanarolo rakataka kayata kya keshachugusa gu logu true story of the first book Daopa rapar kao shakikushi cha changa chang ta she's in a base re cha chang in a complete logu ta nganchu de kharsa partunche par photo la mi mangche de para partidu chechang logi parshi chachang tapar di kharsa print a complete print ta daopa la pella ta dana den pelden sana technically kharereshibaina glorious yinayang pelden di khareresana when you address someone respectable person then it starts with pelden and then you can name the person pelden
sakataka shachuku sakataka katingbo gera ger kuger sakataka katingbo gera gersana personal individual private school. Some individuals are helping private individual ani kharere personal phekela personal private individual chikchigre ani ta de kugir pelden kugir yakiku yiga yikchanga chang yikchang yang anchu lekhung lebirba ta khande shuguri yikchang sena lekhung sena office. So Dalai Lama's personal office power rakataka kayataka gesatgu dagu through via personal office of the glorious one, that is Dalai Lama, gu ganaru gonga gongsa sakataka kayataka basa kyap Mao ganaru gona gun chatingbo che na chen panaru po mao chanaru choga chok la tade gongsa diang ta title de karishu gore His Holiness gongsa kyapsena refuge guns na yang protector, someone giving refuge and protector. Mao ganaru gon na gun protector gunbo lutu Mao ganaru gon na gun protector re chatengbo che na chen panaru po chenbo sena big reta inji kela diela big shunatigi amare any great protector and one who gives refuge to all the sentient beings. Ta dela karla Nepali la Mahamayin ani kyapsana sharanre gonsana protector mahan praniharulai saran dine mahan mao chanaro choga chok da kenan cho sambote lopta la phipki yuna chik re ngire thenda kena ani mao bala thep shenda jiglo bai na yang chachang kingire ta mao chanaro choga chok changju mi pelba yena perna tashi lak dorje lak tinde lugruba ina yang ta yang mi kharishu gore chembo dindala great people dindala lag ichapla chok shugugi yore gongsa lag lamne tigi amare chok di lag ga sa lag tang chikpari ina yang disha sa thoare thoa mao chanaro choga chok ta hindi tang ta Nepali na pana Sharma ji di मान गरेको त्यसले बुझाउँछ हैन अनि श्री शर्मा भन्दा पनि श्री चाहिँ अझै बेसी मान गरेको बुझिन्छ हैन सो त्यसरी श्री भन्नु मिल्छ श्री माओ छनारो छोगा छोक द मी
kone thombo le yukin sola la ga sa la ki tsabla mao chana ro cho ga chok shuku gi yore kyagar gi kela yang penna sharma ji shi sharma dinang shin yoroba nyahong gi kela yang penna michigla gushap che gu yo na penna tashi la gushap che gu yo na tashi sam labna samdi gushap chung yore tashi samasana ani thadung gushap chawardi penna chok dang chikbar chok samasana ani gushap karishu gore thobo shira chebe kechare chokla sapata paeta chana chen shashap chu shura shur phashap chu phula phul ani phashap chu phula phul past tense of offer charanu chenchu sana I offer it as a presentation so that he can see phul tading bote di phul nasa netang chikpare pao ka salatalla narulo ba lop kalop sana suggestion advice guidance kalop how ganaroko mao chana chen how ganaroko ti namgyung kharela how ganaroko ti kharela pecho chigyor sana gochuk to start how ganaroko thakcha how ganaroko tigyore tene how ganaroko gothi gi takcha yang how ganaroko re go mao chana chen gao sana ro so la sachata cha la chel yikere to give to bestow to endow ta chitang inji kela peche mangshu cheya di karresana to give re ta de he gave suggestion or advice or guidance chel ki ta tanda di anger dao para par how garda tatingbo de masa dem pardem sena to print to publish dao para par mi khashegi dao para par tigido khashegi para par tigido kangdar yang daging ye je shubne side dao para par photo to print to publish technically photo that they pardon you to publish to print super taring bote pa tep kawo chaki ko chika chik kawala so par ao garda data ring bote masa dem shashap chu shusa shipa ha ki kui pe shipe taring bote pa tep kawo chaki ko chika chik a book printed already printed sangatanga na rongo na ngun phashap chu phula phul saki ku sina sin para par ta sangatanga na rongon sana earlier previously earlier
Pashab to pula pilsana to offer humilific offered a printed material earlier sakiku sina sin tayang de sakiku sina sin yuna di tunda kharasana chara char thi char lega che char chara char gi chabla yikela sakiku sina sin tigiyore sakiku sina sin tigiyore yang gilsi shesa shubayina ani full dup garata tasab to dupa dup di finish ki shesa re sakiku sina sindi yikela finish la sakiku sina sin ta pegela sakiku sina sin sana finish tang already chikpare pena I already read the book I finished reading the book tanda chikpare pegela tanda chikpare sin bar tashab tu gasa tuk shakiku shi ba ship kaita kekiku kisa ki tuk sana mind rwa semgi shesa tuk re shakiku shi ba ship technically minute ki ship re inayang to think deeply to think in detail to think in detail to ponder kaita kekiku kisa ki dao para rakiku rigasa rik kinds of rakiku rigasa rik sana technically caste la rik le gorina yang kinds la yang rakiku riga rik sigurta diela kharis sungi yoresana kongsa kemgo chambo chokla chenshur pulte kalop gochen solsel ki partem shube tepchik ngon pulsin I already gave you earlier tukship to go thoroughly in it ki tao para par ki pari ta de printed material imbata thang lanaro lo rakataka kayata kesabji gyusa gyu lo gyu tandangoma shi sabana shi real story not fairy tales real stories personal history lo gyu kha sakata kana ro ko nga kong ta kha kong sana dela to summarize someone's true story sanaroso gasa sok senatine etc sanaroso gasa sok sena te dawa thadung mangbo yore ina yang ngadi nangla thigi me sumbadang shinruba etc ityadi so thashetu tu gasa tuk pana pen ganga gang kawasana rososa se tukpen se sena to benefit to help honorific tukpen se it will be helpful for you tukpen sugire tukpen se it will benefit it will help you ta tukpen kangse what
whatever benefits tau para par how the ringpo de pasa dip to publish to print sagi che la sa ma sam yuna or sagi che la sa ma sam yuna or sagi che la sa ma sam or dao kadengbo ke sakataka kayata kya kyanaro kyon na kyon ke kyon pros and cons good points and negative points pros and cons good points and bad points cha da che to miss out che good points or bad points che to miss out lu to be left behind chaki ku chi ga chik bao chana ro cho sa chu chik chu rectify ge kyun che lu chik chu so kangwe sok sanaro so gasa sok ityadi etc ganga kang hanaro osa whatever is worth good points or bad points che lu sik che so kangwe nang hao ta shap chu tu sa tu hao ta shap chu tu sa tu it is okay to it is okay to write whatever is worth writing the good points bad points chelu chikche so kangwen nang tu chok gyu chok you are allowed to you are permitted to you are allowed and it's okay to write whatever is worth writing good points of those days and bad points okay so ta dila chamshagin ta ngarang cho phebe chi chokin nangla chi phyi kala khakpo shibu ji yore samni phakcha dukcha ji jagduga ta di kenan chu dindes ngede chik re ngi re de shi gyu ba de ge sur sana de la retired teacher de la ex student looks na gi korla dindes chik re ngi re khemba ina dine dibar tu chik re ngi re khemba ina sangi nangi pecha lobe kabla khachen ki lelawa yungire khachen gi lelawa laso anita dirimbu shira chagdu chezang thari di de chamshagi ani sensi nangbala tuchana shugi sangi yangker chel yong